Nostalgija je pogled kroz prozor dok kiša pada, a sjećanja se vraćaju kao ptice selice. Nostalgija donosi slike za koje bismo se zakleli da smo ih zaboravili. No one se vrate kad čujemo neku poznatu riječ, prve taktove neke drage nam pjesme, miris mora ili miris pržene kafe ili kolača kakve je majka znala peći. Dobrodošli u formalno prvu epizodu Nostalgije. Pilot epizoda je pokazala se uspješnim eksperimentom, sudeći naravno po vašim reakcijama, i to otvara put za nostalgiju kao stalnu rubriku, kao stalni serijal na ovom kanalu. U uvodu smo čuli Davora Mucića, izvanrednog psihijatra sa višedecenijskim kliničkim iskustvom, i zapravo ga nisam samo zbog toga pozvao da sudjeluje u nostalgiji. Većini Zeničana je sigurno nepoznato da je Davor Mucić zeničko dijete. Rođen, odrastao, školovao se u ovom gradu do fakulteta i poslije studija medicine u Rijeci vrlo brzo mu se u profesionalnom smislu, iako mu je baza u Danskoj, otvorio put za cijeli svijet. Uvijek je na nekim putovanjima, seminarima ili šta li se već radi u toj struci. Eto, počesto ni ne znamo koliko imamo uspješnih Zeničana u različitim oblastima. Dakle, nakon pomalo romantičarskog opserviranja teme nostalgije, Davor Mucić sada ima i profesionalnu. Pojam nostalgija potiče od grčke riječi nostos, što znači povratak kući, i algos, bol. A prvi put ga je koristio švicarski liječnik Johannes Hofer 1688. godine, opisujući osjećaj tuge i čežnje vojnika koji su godinama bili na ratištu i čeznuli za rodnom grudom. Nostalgija je dugo vremena bila povezivana sa depresijom i anksioznošću i dugo vremena imala je negativni predznak. Međutim, novija istraživanja pokazuju da nostalgija sadrži pozitivne aspekte koji nam pomažu da se nosimo sa životnim izazovima, sa egzistencijalnim stresovima i stvarima koje nam se događaju u izuzetno traumatičnim periodima kao što su ratovi ili iseljavanja. Davor Mucić će započinjati i naredne epizode nostalgije, no u nekoj skorijoj budućnosti, nadam se, on će biti ovdje s nama uživo, jer također još jedan vrlo zanimljiv podatak, Davor Mucić je i kantautor. Snimio je pjesme za prvi album Mali princ, koliko znam intenzivno već radi i na drugom albumu, no sa tog prvog, evo pjesme Stare cure, posvećene i rodnom gradu. Ej, da mi je doć u rodni grad, tu sam i ja nekad bio mlad, pa da vidim šta sad rade klinci ispred moje zgrade i stavljaj i jednom imena. Pa da
prve. Nedavno sam na mrežama pozvao Zeničane da pomognu da dođem do najstarijih sugrađanki i sugrađana koji bi mogli pričati o nekim starim, dakle samim tim nostalgičnim vremenima. I iskreno, vrlo sam iznenađen, ne samo odzivom, nego iznenađen sam činjenicom da u ovom gradu imamo zaista i puno dugovječnih Zeničanki i Zeničana. Oni će eto činiti rubriku koja se zove Zeničke priče iz davnina i počinjemo s predstavljanjem prve gošće. Ja sam Lemeš Tenzila, rođena Hercegovac. Rođena sam 27. aprila 1941. Borac 1941. Imam rodni list, tako da sam se borila čitav život da mi bude lijepo. I lijepo mi je. Imala sam lijepo djetinjstvo, imala sam fine roditelje, imala sam dva brata i 5 sestara. I fino nam je bilo. Naša mahala bila jako fina, društvena, jako smo se lijepo družili. Bilo nam je lijepo. Sve do moje 12. godine je meni bilo lijepo. Nije meni bilo ni kasnije teško, a mama mi je bila jako bolesna i morala sam napustiti školu da radi toga, ali nije mi žao, halal je bilo. A imala sam želju da budem ili pjevačica ili manekenka. Jer sam bila visoka, manekenski tip i tako sam se nosila. A i volila sam pjevat. I danas volim, ali sam više ne mogu pjevat ko prije, pa mi žao. Nije mi žao što sam ostarila, nego mi žao što ne mogu zapjevati i što ne mogu štikle nositi. Tenzila Lemeš, čuli ste, ima 84 godine. I njene priče vezane su uz odrastanje na Jaliji, govore o davnašnjim običajima ašikovanja, a ona će nam otkriti i jednu posebnu ljubav. A kao dijete, mi djevojčica, curica, bilo nas je jako puno curica koje smo se igrali. I imali smo, avlije su bile velike, i svaka je kuća imala štalu i krave i šta ja znam, i telečnjak, što je moralo biti. Znate šta je telečnjak? Kad se krava oteli, odvoji se tele da se... A kad nema teleta, onda je to naša bila igraonica. I mi prošljemo po njama i tu fino sjedemo i onda igramo se. Pravimo lutke. Šile smo od krpa lutke, oči smo vezle sa svilom, nos, usta i sve. Kosu smo pravili od svile, od kukuruza i tako to. Onda se igrao klis i pala, tako se zvalo. I bio je jedan drvo, na primjer, jedno možda 60 centi i jedno 15 sa 2 špica. I onda se to zabode i onda moraš pogoditi taj klis, moraš da pogodiš tu palu za tim klisom. Jedan komšija svirao gitaru i Ivro svirao frulu, a mi smo pjevale. I onda kao kobejage takmičenje, ko će ljepše pjevati, ko će i tako to. Onda smo malo ko odrasle i pošli ko ašikovati. A svaka kuća je imala zid veliki, tako su se kuće radile sa kanatima velikim i pragovi su bili. I to se oriva, taj prag, i ja onda prostrijem poljavu i ašikujem. I tako su mi cure ašikovale na pragovima tih kuća, jer se nije išlo nigde, malo sad na korzo išlo.
A šta mi se dogodilo? Curica sam, bila. Jedan je momak jako zgodan bio i išao sa mnom u džamiju. I s nama išao sve. A kad je došao Bajram, ja hoću u kino. I idemo mi, a njega neko zove Josipe. A on se meni predstavljao kao Jusuf. Ni to ne mogu zaboraviti, nikad. A znao je klanjat, znao je učit, znao je išao u džamiju i sve. I moja snaha kaže, baš ti lijep momak, zgodan, fin i tako. Rekao, jedina mu je mahana što nema brkova. Ja sam sebi zamislila, možda bilo je 17 godina, kad se ja htjelim udat. Mora biti momak crn, visok, da ima zelene oči, da ima brkove i tako. I kad sam našla svog Hakiju, nacrtan, onako kako ja hoću. Ja sam, na primjer, Hakiju ugledala u jednoj slastičarnici. Bio je u glotanim gaćama, sunčane naočale, visok crn, a ja sam išla da kupim špinatu na drvenom mostu i svratila se u jednu slastičarnicu da kupim sladoled. A i on je ušao da kupi sladoled. Ja sam ga gledala, ovo je moj broj. I malo smo se zabavljali jer on nije htio da sjedi na pragu. On je htio da mi hodamo, da se zabavljamo, da se ljubimo, a ja, Boga mi, nisam to htjela. Ja sam rekla, nemam škole, nemam miraza, nemam ništa, hoću da imam čist obraz. Ti si cvijet iz moje bašće, najljepši. Đavo doznio, slomi mi tablju! Hajro, čekaj! Ma ne ljuti se, Bona. Kupit ću ti novu tablu. I slušaj, Hajro, hoš li biti moja cura? Draga si mi. Ja sam se udala i provela sam 49 godina s njim. Rodila sam 2 zlatne djece. Hvala Bogu, on je umro, nažalost, prije 16 godina, ali živjeli smo. Radili smo, uvijek smo radili, imali smo društvo, šaroliko, veliku familiju, uvijek je bilo to. Šerpu sam jednom kupila, platila sam je 26 maraka, kad je Hakina plata bila 32 marke. Pa me brat ružio, šta si uradila? A ja dobila kao od nekog nasljeđe para, pa sad, jesi ti normalna da tolike pare? Pa jesam, rekao Bolan, rekao, meni se dolaze ovdje u kuhinja i salon i sve me, rekao, ja moram imati lijepo suđe na šporetu i tako to. A što se tiče sad moje starosti i mog života, ja sam jako sretna žena i zadovoljna. Znam organizovat život. Ja ustajem u 6 sati preko zime, ljeti ustajem u 4 jer ja klanjam 5 vakata namaza i zavisi od vremena kad treba. Onda fino ustanem, pa sjedim, učim malo, pa onda fino uklonim ono suđe što sam navečer oprala, pa čekam, iskuham kafu i čekam svog Samira. Za to vrijeme križaljku, dok on dođe, križaljku ispunjavam. Poslije podne, kad ručam, čitam knjigu. Ja sam uvijek volila čitat, a moja mama bila nepismena žena, ali je volila jako da joj knjige čitamo. I od tog djetinjstva je ostalo ljubav prema knjizi. Onda sam se učlanila u biblioteku, pa ja mislim da ima negdje oko 40 godina da sam član, ne znam baš tačno, ali znam, to volim. I sve sam žanrove čitala, sve što mi je došlo do ruku. Onda sam, sad momentalno čitam Nezanac od Harlan Cobena. A lani sam dobila nagradu u biblioteci, jednu knjigu od Mohameda Kondžića, rahmetli, kao između 10 osoba najviše pročitanih knjiga. Pa jedno 3 knjige mjesečno pročitam.
Sad, imam baštu dole, imala sam predivan cvjetnjak, predivan. Danas sam imat po 70 vrsta cvijeća, a to više ne mogu. Zabranio mi doktor da to više radim, ne smijem. Sad sam posadila grmove u bašti, a djever mi ošiša ono što je trave i tako to. Ali meni to fali. Ja to ne mogu da gledam. Tako ja opet siđem pa nešto malo čopnim, pa malo nešto i u saksije malo sićam, stavim i tako to. Fino mi, imam divnu starost. Dragi mi Allah dao lijepu starost. Meni penzija može biti. Kada je mene moj unuk jednom upitao, Nano, kako si ti tako optimista, a mi znamo tvoje materijalno stanje. A ja njemu pokažem 3 kaške. Rekao, vidi si ove 3 kaške. Velika, srednja i mala. U Nane je srednja kaška čitav život. Ne pušim, ne pijem, ne idem na frizuru, samo se ošišam u 3 mjeseca, ne idem u kafanu, ne idem po kućama, pogotovo sad kako mi je prvo što su mu izumrle one moje prijateljice s kojom sam se ja družila, a drugo što ja više ne mogu sa nogama u stepenice nigde i tako to. Ali eto, imam divnu svoju starost. Ja sam sretna, presretna žena. Eto. Ovu i sve buduće nostalgije završavamo muzičkom nostalgijom. I kroz nju će vas voditi moj radijski drugar Semir Čolić Čola. Za muzičku nostalgiju ništa nema ljepše od same pjesme Nostalgija, koju nam je poslao ekskluzivno Brano Likić, osnivač nekadašnje grupe Rezonansa, koji trenutno živi i radi Njemačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Pjesma koja je obilježila neke naše živote je Nemoj meni branit moja nano, da joj kuću obilazim rano. I u sljedećim muzičkim nostalgijama spremamo nova iznenađenja. Hvala lijepo i vidimo se. Napisati pjesmu o onom što je bilo, sklopiti oči, odlutati, ležati mirno bez straha u sjeni, mislit na neko drago meni. Vratiti prošlost, uzaludno kažu, sva ona lica iz života moj, dotaći vječnost, smiriti svijetu. Sve moje rijeke teku uzvodno. Nostalgija, nostalgija, zove me moja ulica. Nostalgija, nostalgija, šapuću jatapa kuljica. Nostalgija, nostalgija, ljubiti znači gubiti. Sve moje rijeke teku uzvodno.
sve moje ljubavi sad su daleko. U savremenom globaliziranom svijetu nostalgija je način očuvanja veze pojedinca i zajednice sa korijenima. Razumijevanje nostalgije zato može doprinijeti boljem razumijevanju ljudske psihe i načina na koji se pojedinci i zajednica nose sa izazovima savremenog života. Evo, dragi moji, toliko za ovaj put i do sljedeće nostalgije budite zdravi i veseli. Voli vas vaš J.D.